Moje ime je Bojan Velev, ja sam koordinator projekata u Beogradskoj otvorenoj školi, a na programu unapređivanje zapošljivosti. Šta to ukratko znači? U najkraćim crtama mi radimo kroz program unapređivanja zapošljivosti, radimo na praksama za mlade, radimo na karijernom vođenju i savjetovanju za mlade, tačnije celoživotnom karijernom vođenju i savjetovanju, i na podizanju kapaciteta mladih kako bi lakše iz sveta obrazovanja ušli u svet rada. Zato ću vam ja sada ukratko govoriti o kvalitetnom programu praksi, to je ono prvo što sam pomenuo, zato što se mi trudimo da prakse kao takve nekako dovedemo na malo viši stupanj i učinimo ih što je kvalitetnije moguće. Šta je ono što mladi, svi oni kojima se obraćamo, sa kojima radimo, imaju od praksi? Pre svega, to je sticanje dragocenog radnog iskustva, bez koga niko nije konkurentan na tržištu rada i upravo zbog čega se i dešava da ogroman broj mladih, nažalost, nakon završetka školovanja, dugo ostaje bez posla, tačnije spada u onu kategoriju dugoročno nezaposlenih. To takođe, praksa takođe je vrlo dragocena zato što vam daje jednu oštricu kojom se probijete na tržište rada, što podrazumeva mogućnost sticanja različitih veština i praktičnih znanja koje opet, nažalost, ne stičemo svi mi, ne stičemo dovoljno u formalnom sistemu obrazovanja. Ono što je za današnje prilike možda i najvažnije, to su svakako mogućnosti za networking, takozvani, tačnije za umrežavanje kroz program prakse, ali i super, jedna sjajna prilika za sticanje i podizanje samopouzdanja svakog pojedinca. Prosto kroz praksu svako od nas, naročito mladi ljudi koji su na putu od obrazovanja ka radu u toj jednoj bolnoj tranziciji i u tom jednom vakum periodu, sve ove stvari koje praksa može da obezbedi su, kao što sam rekao, od dragocenog značaja i pre svega kroz takve jedne programe mladi dolaze do novih veština i znanja koje izuzetno ih čine konkurentnim na tržištu rada. I da se vratim na početak, ono što mi zagovaramo na jednom, da kažem, nivou javnih politika, a radimo praktično kroz rad sa mladim ljudima, to je kvalitetan program prakse koji, pored svega ovog što sam već pomenuo, podrazumeva jedan uređen, vođen mentorski odnos između praksodavca i praktikanta. To znači da mentor non stop bude uz praktikanta i da sa njim prolazi kroz čitav proces. Zatim, kvalitetna praksa podrazumeva pravovremenu evaluaciju učenka, ali takođe definisanje onih ciljeva učenja i sve ono što mi na početku želimo da steknemo kroz jedan program prakse, a što takođe poslodavac, tačniji praksodavac, želi da takođe ostvari kao svoj benefit kroz jedan program prakse. I onaj treći element, možda onako baš na nivou javnih politika kojim se Beogradska otvorena škola najviše trenutno i bavi, to je ugovorno uređivanje, zakonsko uređivanje praksi, koje sada, nažalost, u našoj državi nije dovoljno uređeno i ostavlja se puno prostora za zloupotrebu ovog koncepta. Ali u svakom slučaju, sa ili bez države, tačnije sa zakonodavnim okvirom ili bez njega, prakse svakako ostaju jedan mehanizam za podizanje zapošljivosti mladih, za jednu brzu i efikasnu integraciju na tržištu rada i za realan susret sa realnim tržištem, sa svim onim što podrazumeva jedan svakodnevni posao, pa makar to bilo ostajanje prekovremeno, kako se oblačimo na poslu, kako se ophodimo prema kolegama, da li je formalna ili neformalna komunikacija u pitanju. Sve to mladi ljudi mogu da otkriju kroz jedan program prakse, tako da ovom prilikom pozivam sve zainteresovane da nam se obrate, pridruže nas i eventualno nam pomognu da pomognemo njima da pronađu jedan kvalitetan program prakse. Hvala.